Rad bi vam že takoj na začetku predstavil ljudi, ki vam danes špilajo. Ne vem, kje bi začel. Gremo z desne proti levi. Tista dva fanta sta naša pridružena člana. Najboljša vsekakor. Ja. Miklavž Miki Ašič, vokal in saksofon. Sole Moreti, vokal, tolkala. Njega poznate, ga sploh ne bom predstavil. Janez Macek. Za bobni se skriva Dušan Vrancika. Andrej Veble, bas kitara. Boru Činč, Hammond orgle, klavir. Moje ime je Boris Bele. Ne, comeback, ja mislim da to nije comeback, jer da je comeback to bi podrazumevalo nešto da ćemo sad, sad smo se vratili, sad olala, sad ćemo mi svirati još sljedećih 10 godina. Ne, može se desiti da će to samo biti tih 5 koncerata. Mislim, mi ćemo svoje obaviti oko promocije, ako nam dosadi, ako ćemo vidjeti da ne možemo, jer nismo rosno mladi, onda ćemo prekinuti. Mislim, nećemo nastavljati. I kad smo dobili tu ponudbu da bi odsvirali te koncerte, onda nismo odmah pristali, nego smo rekli da ćemo mi najprije vidjeti da mi to možemo. I onda je stvarno muka, treba malo se uvežbati, treba kondiciju dobiti natrag i onda kad to kreneš dobivati i onda odjednom kreneš uživati. Onda kad postaje sve sigurniji, sve bolje ide i onda uživi. Sad stvarno uživamo, sad nam je super. Drugovi! Naš radni zadatak u preostoj budućnosti čuvajmo granice mogućnosti. Drugovi i drugarice, naša obostrana želja napraviti korak naprijed u novome svijetu. Dobro, ampak vaš razlog, da ste se ponovno zbrali, verjetno ni s tem želja po ponovni slavi ali pa ne vem, dolg čas. Kaj je dejanski razlog, da ste se? Dejanski razlog je promocija izida box-seta z vsemi našimi CD-ji, z vsemi ploščami, ki so zdaj končno vse na CD-jih. To je v bistvu osnovni razlog. Prav tega se vse vrti. To je šlo včeraj, evo, to je ta zadeva. To je tak box, noter je 8 ploščina, knjižica dosta posebna in special edition, plošče so zlate, mislim ti sloje, ki pa sem prvem taj zlat, pa je to boljša kvaliteta, da ste godili so tudi društvo, to je razlog, mi to promoviramo, evo.
to malo poslikajte, ta stran je isto. To je promocija tega boksera. Ja, koncerte bomo imeli zdaj v Zagrebu, 15. oktobra je Zagreb, potem bo še Beograd, Sarajevo, Skopje, morda tudi Podgorica. Kako to deluje naprej? Ena dolga pauza. Ja. Gospod Ludvig van je rekel, da je pauza muzike. Sem bolj drželi, niste bili znali po takih pauzah. Ja, ampak zdaj, ko smo z leti modrosti dobili potrpežljivost, se poštevamo pauze, spoštujemo. Imamo tudi daljše pauze, ja. Pauze, što povem, to znaš na svet. Kaj pa pričakovati od današnjega večera, te premišljene bolj želje, takrat ste bili provokativci, moralno sporni? Tako moralno sporni. Takrat, recimo takrat so vam znali učitati, da se pa neprimerno obnašate na modrih, ne. Sploh recimo še z Markom Breclom, no to lahko s to mu potem recimo rešiti. Na kaj nam bo to prečitelj, ne vem, no. Da smo zdaj glede na leta, je znali tudi učitelj, da smo neprimerno obnašali. Ne vem, bomo videli. Pauza je bila zato, da smo čakali celo odrasle. Pita majka Morrisona Jima, a moj sine otpušte na kralju, jesi li se ikad prepanuo, ja od vina, ja od droge ljute. Govorio i Morrisone Jimmy, ja se nisam nikad prepanuo, ni od droge, ni od rujna vina, već sam sve po redu tamanio. Uvek si mi Bog ti pomogao, na drugom se ne našlo junaka, ime ti se svuda pominjalo, dok je pesme, dok je veselja. Poradila Morrisona majka, pogledala nebu u oblake, ugledala dva vrana gavrana, jedan gravče, drugi progovara. Izginuo Morrisone Jimmy, braniš dušu od dušmanske ruke, nije se ni nanosio glave, krasan junak na ovome svijetu. Uveći mi Bog ti pomogao, na drugom se ne našlo junaka, ime ti se svuda pominjalo, dok je pesme, dok je veselja. Se ne našlo junaka, ime ti se svuda pominjalo, dok je pesme, dok je veselja. Govori nam Morrisone Jimmy, ja se nisam nikad prepanuo, ni od vina, ni od droge ljute, ni od jeva, ni života ljuta. To prozbori, a s dušom se bori, to izusti, lako dušu spusti, Gospoda u raju naselje, nama vraćo pesmu i veselje.